Na Gorici niklo jedno posebno drvo. Nije veliko, nije najviše, ali je važno koliko i cijela šuma. Zasadili su ga izviđači kompanije One ruku pod ruku kao simbol prijateljstva, nade i početka nečeg novog i važnog. Tako su ozvaničili partnerstvo u akciji Boranka, najvećoj volonterskoj inicijativi za pošumljavanje opožarenih područja u Crnoj Gori. Pravi partneri se prepoznaju, tako i u ovom slučaju. Mreža koja nam je dostupna na planini, moru, na svakoj izviđačkoj akciji čiji signal nikad nije omanuo ili iznevjerio, morala je biti uz najveću i najzdraviju omladinsku organizaciju Crne Gore. One Crna Gora zajedno sa Savezom izviđača Crne Gore znači prije svega sigurnost, održivost, zeleno upravljanje i čuvanje prirode. Veliko je zadovoljstvo što je došlo do ove saradnje i siguran sam da ćemo u budućnosti raditi zajedno na razvijanju sjajnih ideja za naše mlade ljude i životnu sredinu. Boranka je čin ljubavi prema prirodi, zajedništva i odgovornosti, vrijednosti koje svakodnevno žive izviđači i koje dijeli i kompanija One. Njihovo jedno drvo je poruka da je i ono dovoljno da počne promjena. Sa ponosom postajemo partner Saveza izviđača kao sponzor Boranke, inicijative koja ne samo da sadi drveće, već usađuje svijest, brigu i odgovornost u srce djece i mladih. Vjerujemo u snagu zajedništva i u moć svakog pojedinca da doprinese promjenu. Zato kažemo, jedno drvo je važno. U svakom to drvetu krije se volja, nada i poruka da nam je stalo. Kompanija One duboko vjeruje u zelene politike i održivost i zbog toga sa radošću podržavamo Boranku. Od samog početka prepoznali smo zajedničke vrijednosti i entuzijazam u timu kompanije One. Njihova otvorenost, spremnost da podrže inicijative od šireg društvenog značaja i konkretna posvećenost ovom projektu pokazali su se kao čvrst temelj na kojem gradimo partnerstvo. Ovo partnerstvo, kazali su na Gorici, nije samo saradnja dvije organizacije, već predstavlja savez za budućnost, jer Boranka nije samo akcija, to je škola, priča, poziv na brigu. Raduje me podrška One Crna Gora našoj misiji, jer to će za cilj dati više odgovornih građana i jedva čekam da zajedno uradimo velike stvari. Ovom prilikom pozivam sve građane Crne Gore da uzmu učešće na akcijama, sadnje i nek ne zaborave. Jedno drvo se računa samo ako nastaviš dalje.